se ebinom so atiaten carbon so a yemfa aseda emfama no esan se tro no di kaka se de besi biada yemfa enase elma krupo twedi apomba se yadom eno ti no yemfa na sekase pa emfama krupo twedi apon ebeneza baby a wode yen aba bedru ni Timothy Nusum Sapresemes seeking the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Ya hwehwe awrade ne tene Canada dia kanyina da a full package kropo twedi apostle de be kan ho amanyoma enso akototen ewo abrabom no so oba pawo sima edu amiensa ewo Sompa 93.1 ye di atwagu ewo Sompa TV no so eno tika kiro bi do bi so ka kiro bi se Sompa Asem Mpe Nipa no omo abawu omo abafidie ne so omo abafidie no so Sompa Asem Mpe Nipa no ya asemu wo de ya na wo de asem wo de ya na wo de asem wo de ya na wo de asem pa Sompa Asem Mpe Nipa no ene obate wo mono asamwanka kokote bema sa ena the nation sank of Alumba obate nenka ewo afidie we so na producers awadawroma ene omo anya adwuma yie na nso so ye bo o mabaso no na wa anya adwuma yie be da abo abaso dwuma tantai bi o maye ne na asefem pa mani kura wu ama wo mo kura keke ani wu ama wo mo keke pa da dwuma ma anya adwuma ni yie afi fitiase e suro mo si abo adwuma no ene de o ma baba besem ama na anya fe ye ko MC aho omo ye adwuma e wo MC aho ye Nigeria ni be ma no Azuka wo bo adwuma pa ene de ono aba be fa course na mam no di nifa hene no de amame sa ena abrantia ye frɛ no Nana Yaw Osika ono so wo ho sa ena King Solomon abrantia wi wo pebanku aduane kama enya asem ketwa kofro bufu pa be ma asuketwa mi pebre ni tifo suo mi nam tia twam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose azase so sena yebeko na ye de akoyanim nyame ya atomo a eda efri ochena ekro enyina da osoja boloku me yonko pa no me ne wie Kumasi Polytechnic den time ne papa nimpon akanchina gu wa bra aduane susuo wono nana eye bodyguard ema general akwasi amankwa afrifa ene wono so atwa ne master ya asemu fropa anoti boloku pepe wani wani misuo ede ya ade to wani anya wa na eye osoja ibaba beja na ayefebe papa me ye sure say nkwantanafo omani abre pa afrise wono enana eye assembly member ewo nkwantanan boloku nyame pepa wani wa emu enusuo Sompa Asem Mpe Nipa no a yanim ten ena ye kon ede akọ the nation sanka bibia bokọ de Mesin Soviet mimpa misiro wa mama tiase se o Kristo ni na Soviet no okay ni bakro ya sapo ono zo akanchi ono ni nwa batiwa ya asemo ono ni nwa ba okay o akanchi go ya amaje ediana kejas Aro pa ra o na sana we celebrity se gbe fi wa ye papa ko gutindru ha no so ihunzo akwa yi ase yesu da utumi se na me busa panyine bi se papa yi ya saponde me hunzo obenese anade no so no hwe ewo bi wo ha ne nyom ye ne ma Sompa FM ne ma me efrim se ni bakuru wunu odu o kai ne ma me obi wo ha ne nyom ye bibi ama na brabo mu pa ne akoba se nipa na wu kokogutindru ha no kwam despite kogutin anu ye 90 ye boboni omako efie no kura ye koba ma ne ye ye wu keke ne ni ba akoba ya sapon akanji egu se abradu ani si jaso na yawo hinta se bu wo wiase a da che be head atna se edin ene minya ya sapon be wu kura picture bi na ono wasesa bra anya wasesa wo aye time ya woni mu no aye time eye fie na me biza hospital wo ya na me buza ni bakro no so na ye tiwa na wo ye ni nua ba ni wu ye no
yakofa ne fira sori fi ekọ ne yiranga sana no na etia esi ba ho ne bo na o condition aba pandem ni panso to me in video na me buza say na ne amfa na nko hospital o da condition ma ko si say ebire bi om de do hospital na wo ye ya nkofo bi select twa ya huhia no ye hia chitaafo wa abrabo mu nipa asem to obetuma ka se me gina ama anokwase na me video ma buru ne pa no kre na mka chiro mete ba mka ya ma bo na de kodai no ura ko pa ma bo ada ze de ate ze mi kama se ma me ana pe no ma so but ko metra mu ahwe nipa ba na no se kobo aso abodaho opeso okase ontimi nkase opeso so ade ni yabusa na ya wonte se na de kodai ma bo ada ze ya se mi na no kan ze abreho ne nwom ba ku wa ne se na wusuin amane ne se enti ne nwom no ka se bibi nya awurade yo na awurade ansa na yade se ko betumi aye o me kan nya mitimi ye bibia ba meti se ye ne Kristo som no ade bi wa ye na wose ye ansa na nyame aba ya wate se wo we nsa na aka to se ukidi ne se enyansa ne bi na da so we me hwe awurade anim o meye odi asem wa be ma afoforo ne emma na obi de na onkotembe no ne bakro de onye nipa ndi abrabo na ye bo menka so no tesa o ba ye be se ye mfa to se nyame ne wo ba ne bi wo de ho ahode ama na ade bi awurade ama ho ahode ne ya wa anya awurade meye ma wo odi asem na asem di ya awreho ye be na fasa topic we udesi ye mu bi ne ye dinko ba echna ye enyum kasa ani ameseda wo pa abone nyum echna ye enyum kasa na nyi video ne hwe bi ye mfa nto tv keke wani so ya kanyum kasa ni sia yebesu ko hwe ya video a oto nyum ne atade ye hye no na hwe ne mehu ne no a so wo fa mpa ma bo ege be tre me na mgaje o se na bibi nya awurade yo na bara no kanu me wura ko me ho sam se me dwene ma me ho se nti abrabo yi etibire bi ba se na ebe ye ko guba cha ma no dendeni mi de kenipa be di matam o Sompa FM yeah because o tie ne nyo se na bibi nya awurade yo na wa man ye pa de na nyina nyame aye je ka o betume etuya ho ka o se de o ko go anu bisa o ande o kan yare asem na exactly yade na de ne ko e o ne nyum bisa o yare ne ho anwa bi ne asem o wo se china de ye mfa nhye firiji mu na okay o mna samo bibi aboko de china ye de anwom kasa ya sa ko kan de ne boko ne sei yaw ko ne china de ahwa abisu minimum wo se wiase no ya famu kakra ya famu kakra nti ya edu me bia onyanko da no da onde wo hu se wo ko na wo e nti de bia na me hu se nipa na me wiase a abrabo no ahyase anya den se wiye no Ghana hanum ye o hwe especially mema ye wiye no kwaku me stra azuka obrayo okonbra be yinyom no to hamam kwaku yanko ya na hadwe ti de bia me kase wo ti ase a ade a be ya ma okra ho ato na okra ho ato no kwaku ye bebi ani po bedru bia no mum blemu no mum sanse di enti na ayesa etesa na on kyerem bebi ani pa bia he obi nsi trodo matoa obi nsi trodo matoa me no ene Ghana se no koka nipa bi enya yi we do da ni gya ho ne drum bi ho ekwan ya fa so ehihye no yaw drum bi na se be ma ko situation bi mu a to get say ye be ye hu dede na message ma de message say no yaw se nyame ya dom ne se nipa nsa kana de a won so no ye kotua so ka bi o ye kotua so ka bi nti ya na at times no se wo ye be ma ne de bia meka wo be fa bia ka ye ho a hu de way na kwan sitie so ti ase unfu do so no ahwe no waye ni nyina ade be ma se so ye no be ma se bia awale ba ko na ate ho na ofi se eprawa masa dan wani hwe ba bi fufure na emom no ba bia ofi se epra no ense ho na trase boko na hwe unfidie ni so nyina na ko because one hwe ye na epatrew na se o san ko baka ene nanka ba bia won ka hwa ya no ma we koso a wodwene hu se ya wonti ase se mema ho ya wie ye pa no ya nata wuti enwa ma no bia mema mo boni nti na mo wie ye basa no ma kanisa o
die yan hu bi na ye ka o die hu bi na ye ka na nka 7 pedua de kwaku kan ya sapon ni me obi te se me ya sapon me ankasa me pe na me kasa me papa pa ya sapon no me papa o ti ya sapon no bia no wo so because ya sapon ne nwum na ono kwan gospel na different we say na me ofi ansa na me call banko na me call banko ko ya de na me ebonya ye fo ne me an ite me TV station bi no mo bo na nwuma live band oni tiwa na are ho se wan hwe abekasa tiwa ko ye ani gina ana ya sapon ko me kan ade a me kan se tiwa wi ya sapon che according to what social media no kire se that's tiwa wu ye no em se na omo take time no omo mo na mane nti omo bo na mane em se na nansa so na ani na ya what is it tiwa wu oh yeah ote ena obete short ya se nti no edu maybe one ma ya de nipa bia no maybe oba kodu bia no yinya na life kwaku ye ja life amano ene me ho afo ene pa no de na me de eba ne no masesa nyomam kakra sanse wa so na kan wa asem ni madwuma nsuro buru kwaku ene obra no de ma ne ye kun yo hia ne yade obra no ya sapon yade o yade ye ene obi ahia no pa no ye musa se die be ne ma ne ye kun sa ne abrabom buafo eno ti ene ye kotie ya nwom ne be ne ye obra yo kun se yade ene ohia ene abrabom buafo die ne ma ne ye kun pa sa nwoma miensa me de agu opono so yi obra no yi okun o ayi okun a enya asem ketwa kwa yentie ya nwom no emra sisi ya
mema ye mobo ya na e wo kasa bi e kasa mema de se minim se mo atesa kasa ne bida mo boni nti na mo bewu a hwe won ne ka obia no ene boni nti na ma se bi ni wu aye basa obu ho bobra pa obu ho bobra but oba on ne ti na ma bra na edan anwie peye because be ma bi o dwene ne ire ne ma wo modidie first asa na dan kra ba esu ni nyina no ya na enwa ma no bi ready ampa saa nso ne wo enwa ma no bo nso a omo nso sebe omo bo omo kronom ya le ba ye na be ma nso pabam adwene joba no ho enti yaw se ho odin a nkwankwa ne koka wo blogu a ubetuma sola kobi adwuma kakra bi na beba ubetuma koyi bi because se nwuma ye na ye kwa ye bayi ivi aduane kwa no ya ho odin a utimi di bi aduane ho odin a utimi ti bi di se ho odin a yaw ye de aduane be si wo uba wo suti sen ye de ya forso de man na mo ha ya de na kanipa de sani ye ntiti koko ma na ya emfa hanko na egu fam ya de to bi benya wa na firi ya de eti ya de ma obra ye okopa de se ukoko todwanu ma empa ya se obo se awurade ade ya de dawo de na medaho ewom se ya de kanipa brabom nti obi timi bom pa se awurade sei minwa ya de amako hu sei ya na makon de awurade na katwa me twa so ntam na menko ka awurade twa me so ntam nti wo behwe obi wo ho a ni wue so koda na onyale o oda ya ade chinye no okọ din na okọ ne baby yaw ade efense yale da ho me se yene pensu kura de yaw wan ko hia sabe uguda ipa de yaw obaye mo bache obi a wo wiase sata no so no wo so le kasa enye yie obi anso mo ntimi nante chese yantete aduane mo ekom de se wantime mie wano ankasa torete de wa ya wo bekwa gu hu jonso enoma basa sata nyamia pata wo ma eno na wo ko hia oba bi a ne yesa ponutu kura kire nkola na ya wo wukura ko so nkola ne nte de wo pesa nka wano wuntimi nyi wano na nko afro oba bi akwasa kwabra na nye nipa boni we ente sa menye nipa boni na emom yade na ama na kobasa na me hwew na nso yade nye se bia papa na me nipa boni ni se obi oyare timi bie na no kan sa yiwe kire ne mma bia kenne kwa anya mobo enti yaw yade de mo bra yo kopa no yade tinipa de o bompa ya bompa ka che awurade se awurade ma me na mo se bi ni mbotom kura na ma me nya hoade na me nkomra na ohia de da kopɛ nyankopo timi sacha nipa wa brabo timi fo bi so ama wa brabo sesa di yaw memom de ohia de out o ma bra yade de nyankopo ma ne mpale obi a na bema wo de oni sika kura kobra na da kopɛ enoma betuma sesa okay enuti ohia ene yade ene wafo yade in the more brand a you of Pompa. I ask some Cassia, but I won't hear from any more. Now, you just swap up for yourself through. Now, what for granted my own we some one for a brother, I the grand one can run him on the double slap being one. Or so by the point show. What for this one here? Oh, mammy, over here, what will go? Now, we are the doctor and an apartment of Juna. Spiritual doctor, science, herbalist, doctor Nana Kwame do now Sima Eduso Ebrasia. Doctor Nana Kwame do now no, and they don't want Baba Bono. Now, Mammy, you're a farming Poco or Dr. Mensa, Omunye ready, Omunye ready, I'm so much. Damaniba of Diet, our child will ye. What be about Dr. Mensa and the Amena Hashmao? Well, I will boom maybe. No, over farming book Nana to feed me. The summer. No, the summer. Nana asked me my summer. The summer. The summer or waffle. Tia. Nana Kwame me Kwaba. Yura. And I be Biabo dear. The whole don't be Biabo corner. I may almost see a year or so. Come, Papa. Mede tief me a phone telephone in outdo. It's not my ever team for that, me boom much as a modro. And I'm crom him, none of your pokia. No corners of phone, me ado.
mom kro mama sinye fo nyina do afi me nana yi kakali kromose mlajo wo yade papa mame Sompa kakali kromose kotokuo mu hene na o chemu konye free canopy free system kro ko mbi na do babo ni no nyame nhira mlajo do nyame nhira no nyame ntunu kwanam oni ne yere o ye conform ma no kwa de mwe finidi ne yere o ye conform ma yade papa ene ma o me be ja me be su wo me nye be yin skenya nyame nso mo na mu. Okay, ebraso se ye ne nana kwame aduna papai said de otimi edi ne komo ya no mani age o sanse wodwi nipa ho wo se woni sika kora bra ekoye kakora no eka dantete so na so ho beto na nana kwame aduna han se ehia no o kasa ya na mani age wo mo ye ni san wo mo wa mfa sika na anko o mfa aduro nka ho nana no waso ye yade ba ni yade ba na otimi sa ene de me se home kakra na me ma kasa mafo no so emrem ne mamchia mo fa bomba fe ko fie sale me ma me ka akiri okay me chia oni ne manyina so bom chi dom oni ne ma okay me momadu wo mo bomba fie me do ma se momadu kada chie me mo akwaba branimu bibia boko de woni nana na ye adwuma mo fa se no okay Aboagye sente se me de no na me de ndi fitan wom papa kadachi mo aso ye ho no mu ni agoro ho dabi na wo se wo ba ho kra mpampuro no timi tete wo so wonka wo premesi ya yenye na ho wonyo he na ho boa ada me ba ho be hu kadachi amanfo tai ka wo wana sem e wo kuma se kropom ha se eyampa se obi sisi obi awo wan betumi akọ sa akọ na maye yentie sa ankomo no etisa na wo wan nya se bi a obeba mo hunu se woni ni obeyo ho adwuma ba ni ono oba no mo na ina ni dini de woni ma de e ba no so se wa otenchen de woni hunu se abona e be fra wona mra ba biti be fra wona amla ba mo ugina okra mo so ya tade ko do mo bu adentia dabi so wo ko akire wo she to I won sheshet na aka bossa na anu oba so de ade bom wo ko mbabo papa ye from no mba se oni mo ho che ni pegu so oba mo no wo do ye memo no ka wo betwa ho ya wo memo no wonyo hwe na abonu so bo bi ene fam bo memo ene na ya me se ya bra onti ma wasum kan dabi ene wasum bo ye se do ho asum ene se no pese mi gun sa ma tun ye ram se me damase misu mintimi sa de no o ye no hwe ne ba na masima so yetie opani FM Asem wana asma ye kan bi ni nipa me ense bi ba police obi meeting mo mu de omo ba na ba ko wo na de pen kura no ono ofa no hu bi wo wo papa sa na mutimi influence obi gali nso ye na woro mu de nso no na sa no mutimi srema no na omugya ne bro oh and de se ne adekura ono a confirm e ka bibia wi dia ombesan sa ti se bon na upamu kan na me de chew okay ene ase obi a wakokum obi na ana se wakotu obi mona ana se ambro babi wakwakwa manfo kwamukafo dwafo kodo no na anso wo sa ba ho abepem wa no sa wan babu wo mo unsa me pacho ene se ewi ase atie no adi hini papa ya nipa oso yense adumpa usum nyame ye na usuro nyame na feri nyame na susu nyame asa sana ho bi a wote so ise me nkyerem ho ofa me nkyerem ho ene me bu nipa me bu obia me suo nipa so ene nipa so nko hu hiame echeska me pe so nyame no de ma ono nyame be mo bibia ahankata so nti mi ho no me sam se tiefo ba ya ho bo se ne me mra me kyire sa ade no bra sa obefre no ho bo se me nyamra osira na me akwa debi na na sa ade no o de da mi show nipa nko hu hiame ntam se wo hene aposifo asoja security wo me ebu nipa nko ho ban wo ba hoamenuska fi se wo mo le obe ho ban me kakra nyam nyam me sum de bebo wo ti na me hwe nye hene ko pon nyam nana kwame yade be ne yade be isan se
ama me ne wan say yade enipa benya so na yade kuru ya nananom wo ho wo sa aten haban yade be ne yade be ena na tumi sapa yare de bibri nkaka odua bobdua fi se me ko ho kora me hu se wase bida ayi obi anani afra na mu ano de me hu bida na kompo kora de easy kompo ya de duro mo obi that day na within 15 minutes ade ni free na no me na me te ade no kora free so kompo no a nana du na so ye osaye no so omde abam sia wa mo fanto me hu ye no me ho wo so kakra na ade bi wo kora so kora na ye nka na se me na me ye video susie ya o okay anka nya de so pekora ono aka sakora de camera to sanka tv sin me nim sen ko beba so ti woni ma bebre me ye sie na flow kuni obi ono twa ye bo twa ma na wi yi twa no anwo ye nti ko se wo ya ma na nya amwa fi ono almost had it slow kuchi maybe 3 days fa kran ko 3 days obububu ho na wo ba after be den so na se won so nti duro be bia no bi ti anya nye kasa bebre e be kan be kwa kofa bibia ye abro me tuwe me nya accident me nsa me kuro mo bi anim nipa me nsa kan se bi anya nkwa ba ko asankragwa ye nipa 22 e ka me ne ma me bi ne me driver me ne na so nti wi ase so kasa bibi ni wona otena se ana bibi fa no mu ma wa wo sempa na kasa bebre ni ade na kra ya na mfa hwe mrew ye hia ye se fo ni bra ba ye de e be hwe ne bibi nsu mura mu ma kada tie o microphone no aso ahaban mo no e pa cho dabi so okay yetio na in case oba be hu se bibi wo ba bi a eno na be hu se ye se na ye de e wo wi ase na ne ma ye obi wo be kasa ye se bra ne be hwe bra ne be hwe nyi sikasem ene yem first bibi hu na ye ni ma chobi a wo ye ne enam he ya ye me ensa pe ene ye ho obeba na amanfo ho a na motompa ene na adwempe kura ne ntino da bi ono aduane chama amanfo firi ebetena ho hwe bi bebre bi be hwa ho ade ne ade enti so oba na ye ade ye ho mu asam de ano de ukonsu na no kwa na wadi nkomo se fa yare ne ade de obi a naked obi wa kura yare bi o ntimi nyi mi twai ba wa hwe adana no kan se yade a wontumi saye nifra enifra kwa enu ti no ena misra wo de yade a won se obi bi yade a hospital ehinhino abiduro dako 2 days 3 days o so hu se nyame ahwe ne yade ye hwe yade a se atiso se no ye no dabe wo bi ma so ya adanu akopum na nyimre akopum na de che no no hu yakopum no munyam so se yabo dua wa hu no wo ba wo obi wa se yabo dua no hu na fura wo na se na nya ye dua bo obi na de kina pro enti se ka se yabo dua me do ko mi so ko bisa se munyam ho mi twa ko befa nya dan ne ho a se ne dua ba won fa ya mu hwe mu so mu fa ko ebi e bako ese de kina pro so afa ne azanye echena duabo bi firi achemodan e ba me be ba so le fa mbra me mantenteni ensi ni enane no chena o ka se wo obi etwu bebre me ne ka me de number no ma wo frɛ me ani obetu oba me twa me menenu ma na wo chena me de ma hwese de asia me twa me ekoso me twa no de abekire mate na enu ma ye no ho no me mpe ahutuo anya ho kire wo bro ho asia ni me ama so na wo se me dwumadie no eduru ba bi a wo manfo wo me mugidie entina se obi ba na me bɔ ne ho dawura na kyese mate ne ho asɛm na me di ne ho adanse na mire bi me hyeda busa obi wo mukurum ho ɔse anwanwade a wo ye no enti me anya me wanwa so nyame na yona na me ye omuso wo bai bonsam omuso me ye ba musa omuso ntemu nyame ye ba munsam se da bugum so wo fa me kona da bogu da bugum so am tin kom so efi se ade me hia nipa hia ne adwompa babu so ogimi dia wonuma wudura wumu sa de wona me musa ye se no kure na yade be pa na wankasa utimi sa wankasa du ba bi a ho ye ho wanwa me yade me timi sa won won stroke so o fa yade bi ho me sa yo mo wa efi se na me ye miru na ye utimfo na ye so won wo ye wo sa yade me adi hu ska di anokwasem so nyame na sa yade ne adi obia wo do obia pam no de o ya wo se be ko ne ko bu yonko yade ye le bo so ntumi hwe no enyi hu ska so man ko ntimi sam mo na ma so ye agree ko ma so ya
Me number is 0246 0246 24 13 13 50 0246 24 13 50. What's up number 0549 0549 54 94 94 0549 54 94 94. Yane nana kwame aduna ena ba ko ne se obi a o che me se wada doctor ena yane no twetwe nkomo no adwadie se yefie ni kan nidwa o how be a dawsu bia no adwadifo momra me yinkwa mam okay kumase fo ma adwadifo no me se momra me yinkwa mam obi okwa no musika obebo no fo so be mam frɛ wo da bra no okay nana ho no so ya me de obebo se be mam frɛ no na be mam so wo pɛ ma wo nya bi so me ofa ma bebo so aje so obo ena ko ti bom na so abra memo do ko ti momra ena memo ena ko ti egu na mese menya no ho ne asem no obi a ne ko kodwo to me medu ele ko ye tu ko abruchiri obi a ne anya adwuma memo lo pa awia na memo ansole memo akwa mama trawos na ansole me sama trawos ansole ofa unya no do wiase ele medro no se obenu chere menyusu ano oden me na kwa chere wo emrantie bi wo emrantie bi wo adwuma mo so mbesra wo ma wo mu bi na mbese mebo wo mu di wo mbemmo bi ba ko de ko se de yire bo no mo abedi ho ene ba ko so na yire nyam na mse fa ko yo yire se kopa garden na fa kom na ko ba nsa de mare no be ya ko mu ti sa o se ubi su bedro na oba ya fa kopa garden me de oba won theater nkan nyina oba no nso mu ayi a oba e be ma na ya chipa so white it is said den 3 days no no mutu okay gu ase aye den over nyame ensansan mi over nyame chimata dio ma ne mema how ne amane bia na nam sa yade nyina yemfa ko doctor na kwa me na o bibia be kama nana de ya manfo nwanwa ne wowa no msi ya bra se bi ko munyi che o mebo MC afọ ya se o mu de bia bra mu fa bi ntoso me hwe wo munie omu nyina ni ana bi ba chese je sa fe no wa start ba wo fra omo ba no wo ba wo tumi go nyina mu hu bibia yin kura wo wa no fe no omo me fra mo ba etina na sa no bako akogina ho pe ana be se ba ku bo ko na wo gina ho ano unshi atade na de abo mu ba yi onsu bi ade be horonsa gini ene ona ase ne utri ansa no akọ ko gina ho no ma ujina abo no be fa ho nyina so ba betua ho kro no be onyo hwe ba se wo efi won se bi ase be woni ba da no okọ ho ana se so okwa udware punch na bo bi dware na okọ ho so de obeti papa ti ya woni ma bebre o ha ye mfa ne easy sa ndi se wo fa ne se easy dia na ye kokko ye nim ye konko ye chi ano ode Sompa FM wo to mo mai wo mutumi ba na hu ayin kura mo fa ba ko nto so doctor Esa Kompo yade o yi ba no mo de ma mehwe na nwanwa Kompo no nie ani enyanti na o masesa no sa no ye colored pa mo hwe na me hwe ye de na ene mo berebe asofo me yiso so na de na ehwe egu no moja fia na ehye ne mem na ehye Kompo ni mu no yini soso ade no eti de na wo we mu no moja suo ade na firi ne minimum na ba ye na yete so won sesan so e wo hono roba ni nyina firi ni minimum anya roba o eti se nipa we de eti se ayisa de kura no mama na wo hwe ho be yere ni na be san kura be ja hwe wo wow ti wo be ma na ja hwe hwe fom me nsem ne kura me no me nsem ne Kompo no na ayisa me nsem ne kura me esumanda no na wo ne ni mini eni omo ne nipa gu wo papa ekosi bro ni fe no gota ene da ho no se goita o se goita ya bra medunu mo ya bra meba ho na sanchire ne koso sana de ne ti firi so for me ma na duro no mo so for dako ote sonso 200 no sonso ote ni nyambe ba mebi di acham o na te so don sonso so for pa sonso no e wona widiam ote sonso no adai osisi wo ba wo de me ba wo so bo ba bi kwase osisi wo ba
no ntimi na ada ba me den dua se ba no boat me den dua no ada no nante ma hwe no ntimi den nsuo kanu se ano wo de me video me video dua bobi akoso wo achemodan wo de bra me nyin free o se ano me man 4 days no only doctor ye bra na ye be fa ye ma no ntudua 0246 24 13 50 0246 24 13 50 0549 54 49 94 ya na wafa no agree kwara so agree ko mase so free craba usi tech ya no percentage ka usi percentage ka usi star junction petrol says ke se bi ho ubesu ho wosu ho hwe bonko third rank bi ho kakraka wo kwa so pe na kwa meduna be wo mase ya okay o baba unless usi so for like na for ka usi no vision obetuma na to kura ba ho school your friend no vision Razab Hotel Hotel Lazar new mission Oban nan tebe tuma answer tell so new mission academy it's a for tell you better for drop better 10 city so me hear the net okay oban na frame ya me dara to be say ya okay and also ka dey tell you for drop better be 20 series 20 and 30 20 better be 30 and 40 okay ubaba mo say ya okay ya ne nana kwame doctor na etwetwe komo no ewiase mu hawa amane abrabo awobo unhu so se yade na adokrokro anu a doctor wo me dugre wa yakadem no mpe wo omo akadem de yade ni mu ayire kra no na doctor say oba obekọ moa na wo san firi so na ayaresa enso ayekrupo twedi ampon edia ne ho na ase no ni nyina akọ ama doctor na na kwame edu na yene na akasa wie obra yoku obra no ayoko pa mi kona ma baby sana yafanya samkra abubu amebo se o dede bi se wo hia ene jade ene boafo ankasa de hene ma obra no ayi okonsa ne shi sanke we na abrabo no ya asem o boafo no kra mpo de yaw boafo no eno kra de mfanto baabi yaw so hu ode an ye boawo anokwasem se wo da ho a unwa bi beka cho se na brad wa ye de ya se ye wi de ni tukun akwahin enti eno kra de mfanto baabi ewum so hia so ya wade a ti obi to nwum ya de ye ya o ya de ye ya o anokwasem ya de ye ya o sa nwum no emu won sha ya o me se ene me ka chi obi a wo hwe wo tie ye se obra na aye kon no se de ohia no ya de a me se je ohia no na ya de de nka de ana pam ya de no na je ohia no na obuafo betima afiri baabi aba anokwasem aya na de wo tie me de wo hwe me wo do mbedi adanse a edu enura no na kapra ba kwa na woni bi but na difference abam yaw yenkrofo ye bo mudi na ye sorry ni ade ye hu omo ne nyo mu fitia na omo ye sha o bebia na ebi sham na bia na nipa bi damu no se koye se be mpredua sa yade a ke bi wawu okoji a samle kohwe obi ya twa drama no mirika kikikikikiki o de ko bantima koto adwo wa chia adwo no anya bio last minute obi kan se kwa na adwo ni bo ko nya ya offer steps na oduru wa na baby akoya na ni kunu da no ye de ya kata no adan ya eso o ka se o ye ka se koto adwo ba okoya na okunu wawu ya de obi benya wa ya na
hwe wo fiem na obi benya wo nsɛm aka obi ka wasɛm pa utimi so da wo hwɛ nanim asɛm na nipa na ɛka no ɛnyɛ ho ne nam but obie wa no sɛ wo ansa wontimi yade yaw ade afrɛ no yade de me se wobenya na nkanyankopɔn wo ma otipaye okɔ drastra pala na nkekɔ na yade party sɛ de nani anwa kwakulumba e kan sɛ sa picture yi sɛ nipa ne da ho no ba ba nanum ni ade yaw ɛnyɛ ɔno nko de ne de ba ne yɛ kan o ɛne kɔhwɛ akwabrane ɛne sɛ bia hemafo a yade bubu o maka dem okay yade de yaw na ohia so asɛm so ayɛ asɛm foforo a ɛno so yɛ ho hwie ɛno to ohia ne yade de he ɛne ma obra no ɛyɛ ɔko ɛyɛ asɛm o niji sanka yaw asɛm na ahomtene ene menya nkakakra kan no omo de ayekra na yapekeko yaw me de ohia de menwene hu ene ne me hu no mani so no ama me dwene yade ne abrabom buafo ho yaw papa bi to no bilumba bo ne honyom to wo se adomagu nyame che o se menua wonu owumafo ye ya wawuo mpokura nipa wuwu ama no ye buafo wo wuwu mpo obeye wayi yaw ya akora wachi na mezue nyansa kura lumba wia mahu se papa no nyom na obo se owumafo ye ya na lumba tie nyom ne ye ne de ka za adomagu nyame che me de machi jawo ne se che se abrabom na wo se onye obi a bibitu wa do wachi gya ne se obeto to wachi dia ma wo yaw abrabom nso he bampo se wakoda afiase mpo nipa benya ne de wachi agya ne se o ma wo manfili se wo dam enavom yaw ne ado wachi begya na wo yiri mfili se mikunu kɔ na wontimi hwɛ nkora ne yie no saa nipa no ne ho na wiase eto da bia ho wo bakɔ abusuam tama bi wo wonsɛm obra no oba so so o maso a wo kora woto ana afrɛ ne se o mra because o ba abɔ ne din se o afe dada o ta pɛ na sempa da asɛm beto na abo se se wo tea wo ba ze na ndua se na nyi odo na ske kura wondi no oba so abrabom nipa ya de ya chigya wo mo ene yade meyi ohia to nkyɛn firi se yawo se wo bobra na onya abrabom buafo a wonfili hia kofo bebire nti hia wo boni kapre because ne bra bi wo abrochire oye na brabom buafo nti no onti hia obi han dan woda fie bi mu throughout ne bra na fira abrochire abesi waye na boabom buafo di onte bre no ya abrabona ye bone saa no a aye tra se de ye nyina ye kwan no so wanya abrabom buafo na fe yare yanzu so awrade ahu mobo bese na nia mahu no yare esem ni so ani amene me hia so ohunu bi kenan china say na wo kan ke habe ye yie na mire bi ye bi na nyom kasa china ya sapon ya wani hunu bi ni ye ja ato nche na abebo nyom na ne wo hu bi ntu uzu na se wo bi sa se ye papa we na no kwa abrochie se ne opei ni wona no oto ne nyom de na wo ne wa hwe ne white t-shirt ne jeans na ne yire di asem ne ba ne die ne ba ne ya ye wrong choice wa abraboma ye nim se we no ye wrong be dia me se in my life na me wo mu no obi be wa leta dia me heda mmire mu no obi beto car more adema me heda mmire mu no obi be pe hotel na achemfi a me heda mmire mu no fi se condition di ni be ma pia bontene ana oba pia bontene koda beebi no wono na te ase wona nim kon dia wo kom wo fi a boko ayie pe no go hunu obi one day pe watu ataleness ano wonwa wo baka so yekohwini bo ne nim ne wo kom ni o ade ne betima ku no ndu ampe bibia anyina ne obegu obi pe dresses anya bibia o ne wo kom wo fie no edu ofisa ne ma na nigia ne se obebola no obi sha awa kam wa dewo na amana seresere no wo so ka ho bi yawo ya pekeko na asem no areho ene e be ya areho kina kire se kwaku ba bi ade free bay ano be den odofo ya de yawo no hia so yawo ya asem foforo eno nyoma mienu we etumi mo bra no eye kun ankasa akoda bi okura na otumi se wadi mfishi ya be edu enso du nwotwe ne wanya stroke e be na ama na basa na wonya stroke ra wana he yawo kun babam wo abrabom obekwate eno ti ye kone ene ahwefo ne atiefo so akwache yade yawo no hia so ano odene de he na mo bra no eye kun esa 05513131 05513131 0548933131 0548933131 hello Hello, the people. Yeah.
Oforisuo Pizarro ni emidodo kinkazu. Minti o mato Canada. Oforisuo mefa konya iso na matia no for nimpon. Nzabwat. Electric weather ewo kodi printing assembly nani mo pe. Sa be wo bie mu Asem Mpe Nipa no tie mari den. Oforisuo ana obayo ko enne eya rehosem. Sanse Oforisuo ensem mienu ya odi atu emienu se yemfa ba ko dia abegyafo nyina akyere baabi a eyi a wono no sanse wiase obitu no nyom se yade eya woso wiase se wo kyere wa na wo anwode koba eye chen se wo be yade na wo timi nya hwe na wo sika mpempem sanse se wo mu ya wiase bibia timi se sa emanne obi anne na wo kyere no nyame timi beto ni nche so kunipa kroso manipa na fefebe nyiri emanipa so betwa no so aba nti se wo nkwa wo ado Oforisuo Pizarro kigezu makao okay ya Asem Asem kase pa hello hello baby afrefre udin le fa so mi fresh Medina ma mi yentie o me fa chawo Asem na makoma tamna mo ka se sia na to makoma okay se wafo ene yenma tenyame ye wado aboaf ebe ye de so be yare ada ho komokrasi ni mo bi yare no akadem nyame islam wase okay okay enoti se unya boafo mpo na uyade a sika no betumi agye won kwa pa hello Maju so buru Peter Asaf Moonlight. Ya Joso. Na me boma ba na ne de dia be si ye pa. Na wi ase aye ko e mo bo. Ke wi ase se nyame anka ho. Na se wo ma nkwa tete se de kwa na ho di ni mu a. Ente e pre. Ite de ya ne se bo yare ada ho pa na wi ti se nko be dia na ye be kai wo. Ubi e ma ho. Ai ro pa. Nyame ya mompa e nyame ma ya nkwa awode ewu eri ne bebo ya ne da. No okay. Enoti no se boafo wo hososo a. Ebe ma nyom akoka mo. Hello. Baby afrefre udi kachachie. Efrefi yabe. Yetie we. Yebesre Asem we de ta kan. No okay. Hello. Yetie o mame. Oh. Yebesre se ofra twon ho free TV no ni nim komo wate. Hello. Baby afrefre udin. Hello. Baby afrefre udin what men kan. Me do kan. Yetie o. Pata mi jaw ne o tie wa bo fo nyara. No okay. What am I okay? Atoba kuma so pa. Na me pese me ba o ho na e fa na me hu. O kuma se. Ye wo kuma se ahwa. What's open 21st clinic? Okay, my picking up about I couldn't talk to no. Oh, I know dear Papa be dear. Yeah, dear number no ever to TV no so be to me and friend who are same beer. And see, Coswasher, yet better so what it. No, okay. Hello. Baby afrefre udin. Original yen koye nim. What you want na me na ba me na check out. Abo so bi obi a me check mo pa. Umia ba be. Hello. What make I ending komo? Listen, mo pa me obi a me follow mo program mo pa. Okay.
do environment implementation na some am okay we are no yale de so be o emlante in na kan so be cut in here wa e to kra ka na yale ya dia ya papa so yale da ho na woni sika na ebusuan filo opuri ade ya de ya papa ji asema mo kele yale de ya ewo ya ewo esun di dia no okay na chese yade etime ma brabo no eye ko pa hello okay ya do frɛ no nyina ebesia na ene asem wada ya proso na no odene ano ohye papa abrantie bi nyamra sem bi a waye no na sa abrantie no UK abrochimem na tachiman na abrantie no firi na asam beto ya proso no hwehwemu a yaye no ekire se ne maame ankasa ewo tachiman na de be nkomo na aba de be haw ani amane be na aba ababa wanu abrantie no de sansamfo no edi no ebe friend wa homa no so na watu nanum tuo na efiri ho kono ya toa so wotachiman asem na no odene pa orafo adwumakuo bia dawroma na oteyenka dadwo adakosi ni fiada so ye ko computer so dwedie emrade ye obi ka kire asanteman ye obi ekire asanteman And now near mom this is the field to send the task. The God uses when the shower set and the papa and the other tell your mama. And Linty and I'm a task in the room and the 45 enterprise. Task size in our pay 60 by 120, 60 by 60, polish and elastic, 40 by 40, polish on polish and elastic. Over you have 45 enterprise. Now love task also 30 by 60, 25 by 40, and so many of you have once you fall also 30 by 30 size in the desire who will be our panel. Over maybe the band of uses in a whole also the big water closet who will be over maybe kitchen sinks and the taps are over maybe washroom basin and the cabinet, any taking doors, papa. Only cotton of fear and a confronting to the answer. Thank you for enterprise now. So the some of the enterprise, the market magazine room, and some of you, they're not filling station. I will say, a on a 45 enterprise. Now, maybe I some background say, so who is, any half of no for where we are. So, pass, papa, and then should be a drop of power, and tell you over here. So, we let a 45 enterprise. You have more papa, and if you are not more and from. So, the number is here, not yes, and that attend the back at you. Number is 0245 28 34 58, and now it's 0205 98 78 68. The person will say, you come from different enterprise. Pass, papa, doors, papa, any produce papa, headquarters, number 1. Yama adofo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum so pass Mpe Nipa no a maka to say sisi semapo menteme ho ase fa beda so pass Mpe Nipa sena ebepe wasam ne pomatigre na ye dia mawo na asudwi abua no yanom no Ghana mem na yanom no asantemema na bibia akwa to din e wa asantemema asem besi asam kase pa ena ebesi ewo afidie we so adentia efri se abrantie bia sabia ku sabia nyado wowo abrochimam UK abrochimam na producers yenwo adwuma ya gidinu sesi a sabrantie no eno ne ababa wo bi ehhehye awade abrantie no fritachiman ne maame din nyina no ye de beba ba bia ote wotachiman nyina no abeto ya aprosho na akwanya asem foforo a chese nwanwa pa na brantie no ene ababa wa no ehhehye awade no na omunyina agiatum se omobe wade na awade ni mu no ena abrantie no adi sika bi atudwa se wobagie afiri ababa wa no ho
na wagifiri ababa wano ho no ede ba enesi ye awade no ebekoso enu ti no ababa wano ekosra brantie no na wakosra nimu no obi a wagi sika se obema menkrata afredi abrantie no ayire ababa wano ene no ada eno so akwa ya asem foforo kra ano enso ayeden asem we ano otene ano ohye a enya asem ketwa na ye busa ne sei ne ekose ne sei ena achira baba wa isan se awade ne nyanko so sika awage aso do be krata so ade ama no so a eno so a eno akoye boachi bidin eto so miensa wa yire no ene nada aya asem o aya asem kasi o na ye nhwehwemu no abrante no tachiman ena wofire ne maami wo hosisi ya ya menne wo kasai na ansa na no yenwa ba bi atena se yenkɔ ne kodi sa akɔmɔ no emfiri oye ba na afei ya toa tachiman asem ne so maame akwaba popte say ma kasa anko nyame ampacho me ho ye bacho na anso me ho de pa say you know anatwe no wo firi hin na baaye bacho me firi Brema UGC bacho kuma se Brema UGC udi de say bacho FM abna kunadu bacho na Brema UGC onu ehwo no nchi ana ukurompa bacho me kurompa me firi afijase banko ewurama badukrom mnoke Mama wakosam ne se awda beda Sompa Mpe Nipa se yenko moa me da se papa enwumre de boko me to amoa enye bone pacho last week Tuesday na me baba ya kokru mo 17 o baba ya wadi fie se ni din de sei o de Glory Aboagye hey me ma me nimpon asem wasi Glory Aboagye e pacho hey yetio e pacho na oyemum kakra said oyemum kakra afeso oyemum ana kakra oyemum bet o kasa wote no so ne kasa no kasa ona oba no bacha me ba no ona achem no wo no bacha ne kasa ne basai e bacha ubisa ne se no ho te se obetima kasa no ho ye be basa de waka no e bacha na nso so no se ubisa ne costing bi dia ontimi nyiwa no wo ho ye ndi obetumi aka e bacha na oka se ehe na akọ school dia wontimi nka onko school ubisa ne se ni din de se ya obaka se odi akọ Aboagye no wontimi nka na oka se ne ma me din de se so wontimi obaka se odi kwadu na se ni okasa but wo betimi a che o se wote ha ana se wote ha ne de wontimi nyoma bi ne ha adwe wona adwe ne ha na adwe mu omre na onyem fa mum to ne so ate obi otimi ka se etese no ka se yede sana e mambo ahema onyem yentio e ba cho na obi nipa bonifo bi afa ne na ama na wo baako wadi fi se 17 e ba cho wo ko 18 no Sompa FM na de onene wo ye na muhu no ba cho da bi ontimi ankyere nipa kora onene wo ye oh wo de yi ba cho oba akwana nya for ma 2 weeks ayo man wa wo man mane hawate akwada na nya sei for my 2 weeks wo mane no fo no but just start ne mane nom to se ni bufu a o se ma akra na num biem kra ni besu sa na etwa no na de be na be ye no a de na be ye no a ni bufu o minimo so ye wonya ne hwe kra ni butimi fu so ma akra na num na abem oh ti wo so wo ye wadi 4 months ti utiti free mu akwada no anom no for be 2 months ana mpachora me fanisa so no be 2 months e ba so onom dia o to de bo asema ne nom kama se bia time o be ka so man ne ba ne nom ne kom de no ya me na dwane di fine ene ohu na why fine why kama ti ya na ne ho ye me ma na kɔ no enti we na me de ne kɔ na onyim nam de ne kɔ Teaching Hospital Pampaso ahon nam de ne kɔ Children's Hospital patran enti me de ne kɔ no maka sɛ nyame ya na do no osua sundwe mu a menye ne family plan nye sa ambesa ama na anyim bi na msiyu enti nyame ya na do awo no kra no wantimi an we ye ni CS so mo ye duru se ono nkwa wo ka no maka sɛ doctor ni around enti ye fa ne kɔ konfa no chi enti ho na ja mo de ko fa hian sa 7 no ko si ehona Children's Hospital oh ehona mo ni pa mo nim no pa enti me ya no mo se me fa ne nkwa na msiyu na ja nyame ya na do kakra na doctor I feel the say kon ase a wompene
na doctor ya doctor for no den say ko ho a mpatran so ya no mo say ne sa de on be no operation na je ye no operation na me say ja me nya be ma bia ka ni nyina me a me ti ho ya so be ma kro so nim se wono ana anyem no o mpatran wonim pa o UGC wa na so me nim no ana no so ankyera me se ma ewe ya kwado ewe ya na say ewe ube busa no yetu otimi de ko chinchini ni pape na asem aka ko hu be ma bia wo de ne sa be point no ko bet enso wontimi wodi se nyame amfa fie yenka ase bia se ni se yo atiefo mo fa nche me so akwa ne so na ne Oforisuo Aboagye mi twam no de nsa trem so de anu ye bia ni ba bia wo sanity efiri so oba wonyem wona nim ni kunu ase ogwagwa nsa na die ni mrem na wo adu agire o timo sheda ne ko chinchi se mo ko kire be makro obetimi di yakone namba bia anso ye hunu na mo busa no se he fa na be makro ne daaye saa na ebusa ne papa wantimi anka ba bi kro wantimi anka ba bi kro na mo busa ne se glo wan na nyim wo trame na me meche osika de opa bia me de be ma wo se echina me no obako nipa kro no etimi di ko chinchi otimi di ko chinchi na enso hu why na adwe se won kira na asa afa na ni so minim betu aye kuntunu ho wo be kwa mu ba bi 20 kire fie eno mo asa mo be kire mu ma mi ti dia na asie enti ne tam o mo ka asa ne mo jana no odin enti no yise ye no 3 months die enti nyame ye na dom na family planning no ye de hye nsa ho no ye wo do mo wo ne pane okay enti omo ye no mo si 3 months ne so a ne nsa fa ne mbra na afa mu hu se the way I see ni mo jana ye pe na no my in 5 years na me see you enti last week Tuesday no aye 13th na me de no call me de no call Katia ti e free ka mu see ye no ana o se kwamode no na me say na ye nko inside na me koto adwan me edi ma no e say do we the one na wan di a obetimi atwa ahwe enti wo sa ade ne ko children's hospital no mo fane ko wo no me anu wo kura papa me to adwan no Katia inside wa first gate wona na me to adwan me to didi wie na me se Gloria na ma me bi nso to na me se ma mpa atwa me bai na adwen no fontin so ya monita ne mama ne nso ko ba bia ene ma di dwan so aka no ho na me se ma me so ya hwe ne mam no see you ti me dwan so aba na kire se wo to aduane ma na wo die no odidi me hwe ma ne di kura wie no so gu na odi ni ja maame no na me di ja na maame no nim no pacho David bet me ko beto se no wote maame ne te won ma wo ton ade ho no na Gloria so we na Gloria so sorry wo be pe wo ti me se me kwadwo so aba se me nim na busa maame ne se wo hu ba bi akora no so fa so no wote wa so wo hu ba bi a o so fa wo no na nyoma no hu hia no ana niema no so oja no ono so akonyam de ne tra so niema no so si ni niema no so si wo ba bi pepepe obi afa ne nsankan niema no si ho a da ma shisheke jeti ya shisha ya announcement wo ho se mi hu ahomache me tra wa ma ne bo eita mo pon ama me catch script ni ba ko na script ni ka me ho ya hwehwe soro ne form okay ya hwehwe soro ene form Gloria hin ye kope no hin na ye koku no orofo 21st kin ke ye siatica expert ya fa ya de no enko 21st kin na za siatica no ye trim yade ye ye papa da bia metaka kire wo se ye trim yade na 21st kin kuto ena etumi etu siatica yade ase wode abibiduro so ena etu siatica yade ase na siatica no 21st kin ke ba ye no wona wo oji wo ho sekire me na e wo siatica yade ni mu no orofo 21st kin kaji wo mu 21st kin kaji wo mu eno ti odofo se wo na kokom no ene kosu na ase no se osisi no eye oya na atwuwwi mu a ka hunu se siatica no na ha wa adwene sa no odofo 21st kin kenko a ene betumi aji wo firi wo ha mu ya de bibre bia da e fa koda 21st kin kwate na wonye yen emfiri yade mu ama me ne wan se yade wu enipa benya na ye yade obetwetwewa na ye yade efidie pi da 21st kin ko na okwa wado fifa mu massage no so eye adwuma anya asem kumasi ahwa wo overseas you wo ben alpha radio no pe na sese kura de wone Sompa TV Sompa FM no wo abrosa kromu orofo yenkotua ya de ase wate
21st kene kana make am for nam de ama wo bo ase cancer quarters ubehu ewo ho enkran owo ho pa sunwane kwanza tachima 21st kene kubehu no na yekotua ya de ase na asem fa na asem ko 0540311311 0540311311 21st kene kono ene kwa obetua tu ya de na se e de ama ebibiduro e kan papa no big studio se make kan say ya ponto abadi to anya yiyo no na wotwe die pa dia orofo open kai dum na dia to se eyemfonyini ana se ye video no Vigi Studios e na make amfo na media ma orofo no Vigi Studios no mfidie wokura no enya asem keto akura se ubase wo ye Ghana afiri mu shutu na wotwa adegu cassette so ma wo so a eno so no Vigi Studios ebebo wa sa akwanya no so enkan wo Mala mabasi kokuro street ni so pe ho and abehu no Vigi Studios 0574715778 0574715778 and no Vigi Studios and I make comfort na mede amano. Women of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Orofo anopa no num 5 a.m. Say woko TikTok no so orofo empire cost 21 days no enya asem keto akura na women of faith me kan to say say unya yafunu emfa enwoba women of faith bramie mompaye ye no mpaye ye ni mpaye nwempaye women of faith na efrewo ma me papa was 21st February no ye nyina ye kobo adem e cultural center na cultural center no se be ye kwahia na ho ana adwebirim no betina mehwe na ma dia baba betum anim 21st February no ye ko bompa ye pa na ewo culture center ni asere kropo twedi ampon se omra ye nsra bam na empo de wonya ye funu emfa ngoba mu ato no nyina no se kropo twedi ampon na ye nipa dua no na honam akwa ho na boy dia orofo onu kuto na wo spare parts ho eno tigisi ekosugure so na baby atachema na spare parts na so repair na akoda etumi beto ye funu no ye ba sa yi adom na sem yenko na yenko bompaye ewo culture center 21st February women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Apostle Dr. Amegashe. Apostle Dr. Amegashe. Na wono da dia Amegashe heba and spiritual center no eba ye pani kwankyerefo no na enye menwanwa sa brantie yi habaduru ode ye na dwuma sanse na wotwa ne maame awubremu no Amegashe ne koda bremo ba no amoa ne nsa ye ba ne nsem na haba hyem eno na ma Nyankopɔn hu yi hu no orofo en haba ni Amegashe ono so ni haba yo yade be ya fa koda Amegashe na yade bibre bia da obetu ase no de amawo wo makro old police station ho na okwa obehu Apostle Dr. Amegashe ya fa ye yade koda no obetu ase na wo de amaye kama wo kitikriki o se akukọ omu ya ye ngro ne mpaboa da biada ma mintie kosi sei Mama Ketia na me sa ko hwe akure ya ni skit for na me de ko police station a ko report ye na me sa na so information won mi nyina ma chinchina dadi bisisi abe mi hu akura no enti efiri se wu hunu no eneka ho adi sei pachona ka ho aye 1 week and 1 day eh 1 week pachona na wotwe baako pachona 1 week na defuwa baako pachona yebe hunu wate pachona kama koma to ye atade be na wode ne connection no pacho maternity na wo share straight dress e from na ye black and a slippers no so ye black wo share slippers black na slippers no shine wo so ana e shiro no so straight dress na so no white na flowers red na did them and I did them but your chocolate color okay ya besre Sompa fu nyina yesu kire mo ye ni suro ba ye be hu no wate na se si a woni we ne ba no ho na ma na aduane mo abonofo amana na koko mo fa bibia amfrem ifrem nan frem man onofo no no manye yi Sompa chode nsuo nim oh nyame be ya wate o si e fe no Gloria wa hema betu na okọ na uhu no na okasa akosu kra obetwa nani obeji so akosu
ya fanchi akese nkoma maami afi Aboahema Oforisuo Aboagye onni mu ayira mama wa mbompa ya asemu yesi yebe hunu wate me maame na ayira no me wura hopa se koba se obi ehunu no pese ofre ya obetua frɛ Sompa live bia na wankasa wo number ye say Pacho my number is 0249 Pacho 32 50 87 say si so biem 0249 32 50 87 that's right nyame be ye wate that's right say ohunu so na say bia wontimi fa ne mahakra o de netina kai mu a onka che driver ni say obesi brema UGC last stop wa onesi wa obehunu fie kwai kra okay say uhunu kra no anha ho post station bia ben ubia no odi odi ne kwa Sompa uka edin anambukro mate mekai maami bia oyiraye Sofo Live police station ho na yekoje no free ye na akono pa de yenye bi da de beka se yechi na so obi ayira pa ye pe na fa fidi we so ye be hono ate wa kuma twem yekọ na ye ne prophet Joseph Opoku adwiritia ye ne no enkotwetwe nkomo simadu so emra sei sanse prophet kura be mun ka kire maame se wontwen na ne ba no nyira prophet abe be hunu sisi a tie prophet me mo akwaba yeja nyame nipa bibia boko de nyame adom me so fole ehemfo ne sese omutimi eba waso ye yo ko moa yo yewo adwetia ewo mamponten adwetia se udu adwetia wo se wo ba ampobi kwam ho bo se sandboard kasisi wo universal prayer camp na yewo SS wa bo se mutunua wo ho ti udu sandboard so bo se Yesu ni nwan enko an de gusu so Oforisuo nwan si Sofo Live se wo firi enkra na eba odi ebomodan nesitek na kasa wo pe mamponten ka obenya ka ede aba ya na de bia nkofo me de betu ya na nkofo so mo ntini yie enti na ne me kiremu ansana ye de ne wo ho no atodwa Mr. Ofoli papa yemfa number nto asopreko okay ane frɛ number we ye 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Adwetia ampobi kwamwa okay Universal Deliverance Camp and Ministry onse adame ba na meka se obi obeda ase a wonya call no obusa se na hwani no okase ye ntembra oba ya wose mekwa kogya oba ya ono nso nyame aye nadom amowa wo no nyame aye nadom amana wo no ene waba se bia meka no omunim se bia ya tro to no oba beka papa na no sa asem na ye de ya obi na wo yale ya be se mfie be se nson wonya yale sa wo china anu obi kire no wo no oba na Awurade sa na yale edi Awurade sa na yale na wo ba be da Awurade ase no anu wo fre nunu aba se omra me nko na tam na yeden aso no nkoja no nkoda nyame ase onkoda nyame ase e wo dwetia universal se na wo fre no na kosi obi lam anu wo ka tie ne se wo wie anu wo se dabi anu wo se na ye ho ya anu wo se o me na me koda nyame ase no wo se o anya me o anu wo se o anya okura me ba no makwa kogya o na me so anya me hia me oba no no so Awurade busa se o upawo wunya wo no osen na Awurade se bosom ba ko pepepe oba mo nyinsen anwa wo ono
ana wa ba na papa asem we de enwanwa se nye ono ene wo frɛ na si telephone so David na wo frɛ obi foforo wo frɛ ni nua enti accidentally ne kosi maami phone so kosi maami ne phone so ene wo se saa na tie kra no ame no be kwa asɔre no me no be kwa asɔre no ne yakoda nyame ase no to ba na me nso me hunu na mka chen se wo hia wo ene wo se yan na awurade se obebe wo nyinsen amoa wo na anwanwasɛm ne sɛ wode ɔno bɛba bɛtumi nanum tuo enti ɛba sɛ meka na kyɛ sɛ akɔyɛ sɛ meka na asɛm ama no enti yɛhɔ no deɛ bibie ne hɔ a woba awurade yesu kristo wɔyɛ a ɛnyɛ dɛn ɛyɛ yie wɔn mo yɛ pa kontuotuo wo a wonua wɔ kontuom na dwuma sɛn wo a wowɔ Ghana ha na wɔ dwuma sɛn sɛbe baba so wo bi de baba so bɛkɔ doctor ɛnyae ene kuro bi ba mo misa ne yale minute ba ko wo Yesu dim edie na beba ho no awurade Yesu Kristo ya wo ye enye den enye yie enti misre se wo haw bi eda wo so se woni na efira emubuye no obubuo wo bi na age wo plot wo bi na age wo asase wo bi ana de wo haw bi ato so a wo de ebra adwueti aya ampo bi komwo udi abra na bani awurade to nchia na ba unse nyankopon eya nwanwade ye hono mo ye camp ye hono eye camp enti wo ba ebia na awurade amo atan kakra ye hono eye camp enti camp de ye je yalefo ho ehwewom ye je yalefo ho hono mo ye ntonsuo wo ho ye ha adan bibia ye free so beda ye be mo ada free edura da pa ye bienso no nonson obia bebu ni die wi a anwumre so fo ni ye bie ene se de oba na yi na o se ye bie bienso no sa ye ntoni nsuo wo ho ade ye de ma ha na ye mattress kojeliko kansen so de o tra ye nimu a awurade be kasa kire ye na wukua da ye cancer wukua da aye cancer ene say yes ya cancer 630 anopa 630 ya me pone 525 wo kuranya ayi na me bakra an se sunya fo kura fe no mo beduru sisi amon frɛ me nanso say ye ba ne ye bebo empaibo no de wura ne di awurade ni monyam ye dan ema no na wo ha biara no watimi aye dan aba amu se nyankopɔn woni na wotumi a ni aseye no oba no wotumi ye dan eye ne yie ama wakoma ye dan etoyem ye hono mo de ye nton wo yire o mo tie ne yie obi timi busam se adam koto apo ye je me 4000 na mo si oh apo ba ko 4000 me pa cho no mo si na etekiti ni ya jisika sai da bio ye ho tekiti o die yo ya nyisika wo kosi wo bia so no do aba me ho asofofo ni nyina ya kwankyere wo ba straight eduru so waba ese de da bia ye no no ye srem ehono de uji tekiti kura ye nyi usika ade ba ko enwanwan se wuni sika kura awurade ka che me ma wo ye de bi tu boto ma asa de furo ka ye de eko wa ne fa eyo efe edi ye srem a ye hono mo dwuma ye no aye soronko ayalesa no ye mfosu obi ana sabi ye mu obi apo ye ntone wo yire ye ntonsuo ye ntone aporo kande bia ye ntone kanre bia wo ho ana wo ba ye nkan je so fa bode betem bra ne de be ye kwankyera ma debi sa kwankyera de me pam chew ye ni bi wo universal camp ho wo de bra na be hwe de nyankopɔ timi ye dan wotimi ye agongodwuma na awurade ye edifrafo ni te abonifo ho ba akwatafo ho fi awufo nwani fra wufum yesrem bra na wokyena aye waiting empabo ye no bosome no tam no so sampabo wo ye hase 10 days wokyena ana ye hase ye fasen akosi adwara brada nyambo a ne ye de empabo no so aye den ahye so efiada ebe na wotwe ye wait ayo wokyena ntikese a ye beye tie srem a wa wo pe bebia kotwa awurade anim wa yale bi da so sese bi wutwa
wo habi da so a wo de bra wo pa wo obebe mu aye mre bra awurade fie na awurade be dan wo bema ne wo hwehwe no nsa dan aka ha me de da bia me ka se ne mentimi nye no ne awurade nka se yenye no yenye dan yenye no ho e wo Yesu Kristo din mu nti bra okay enuti no how any amane bia dawo so no odofo I just say Prophet Joseph Opoku how any amane bia na enekwa de dem pese ye di awo ho nkomo sanse asem we enwanwa se me frɛ obi na be siusuo na me koma so na ni me baabi asem me yakɔ anokwa sem se maami nso na how bi eda no so how be ya onya ye funu mfa ngo ba mo ko ye no nyame kasa ne ho asem o ene ya dance die mrew maame impromptu say fa na say ko ba no say na otumi nya ye funu ewu akode o da na so wonie we die o ye deliverance prayer camp bampa e wa body duk fe ona na esu o hoi ayi shira nko a maame e ko ba ne say wa dance die ana yes no be say edoso esanse me din ka we akwa ne free mo getting to there 12 years iti ye fun no eba ebitoma 3 months na adesene ko ebitoma 3 months na adesene ko na say o ko hospital am say there ya o me ko hospital no mo say bibia ni na o kompa bo baby so an o ntimi hu de na e hawo na me kompa bo baby a do mo kan se e wo se me ire ho e kompa e na eye okay iti e ma pai bo de mti hu gun pai bo mu ye iti ni namu a da kwese ne ho e be on na man for petty iti before be me peke iti study to ye ya no se na me ko e chen number 1 na me kwa so no ti ya na wa ye de wa ku ja na me se fa so wa na me me ka sai to ye na me so we ne kwa bo wo na ne nipa ethnicity e pokia iti ye dwedwe mu na na sesa ne kora ne se na minim no bai me ne nye fada iti na me so ne me pa so me de me mi akọ eno se ya ampa na so me mi akọ na hwe number ni yie ba so iti me sa friend e ka shente me mi aye de akwa so no bi sa me se ye no kora na me so me ba so sa ta kora na wonnim no me ba so iti me ye na cheche me bi o iti me ko na chese sister me de minim ba na enye mi ko na mse eno se enye wa ya de se wa ye de wa ba na mso e mani present minim de enti a nyame ma sa afọ ne ye de sa na wo dwene no okay nyame konkron no itu ana mo ko ti e ko ya skura e ho no kwa na minim e deliverance so na ni be den to transafo yi na minim ho no aya hwe na ngone ni eno so hia enti iko hu odi fo ana o tia someone so wo pa wo kai tinyame anu ne kwa ni mani ase aka ni su na je se wo hawa wo de ko ye no an ya boso ni mani ase aka ni su no se me kusome obede obefai na oka ni mu die ne ye me free se wa patch itino na amfam ti ya anye de amsia yen shedi na no so be ye ye ya no ka chem se ni ko je 7 times ite ne e ganu mi ko de ni dai isu nwa ite di ma ata se isu ni di ya na dem ba na dem no na ya me de ba na nya me de sa a se bo so be mi ensa no so no ezo so akoya asem foforo ite na dem na ya me de so na nya me de sa ko bo so mi ensa no be so oh edu ne bo so be mi ensa no edu ne bo so mi ensa no ene ebe nya bo so mi ensa ne fa me ka se me da na me boa me na wen tu na mahwe Professor Prophet Nyami achechira no that Sompa FM me ya sa de na se na me so na ko ah o no be prophet e dware nto ade na Nyami ache wade na osole a wonna na wo dru nya ade a ebe ba be de ofre wo no anye me nwanwa
enti me chile wa kwanchile papa kwanchile nya kwanchile eyi bia ba be nya den bia me kwa wo boss ko ye no se koto bible bra ko di fon so ka ta de no so den ka ni hon mo na es was there bin fasa hu na me ni mo nyam ti wa ka pa ye de koto bia papa sa tam na me ho nya de che se fie ni ntasu nko a ti ma ya ha so ye ka kran ka me ko ni ko bible no ti fu mi ye fushi en wo de ko empire ma wo de ko empire ma no si ensuro bibia enhwe bibia so me se wo be wo e dia plan ato na so na papa 3 months ni twa mu die wani je ko so nkroso sa boda ni bida ti anu achede ne na ye friend say na ya achede am wonderful we ya dance die trudu Universal Deliverance Prayer Camp agriti am pobi pani kwankyere fo kofa bai Prophet Joseph Opoku wonderful say awonko ade a ya wonko ade a na watie adansedie no akono ko keke emanya me kasa ma obi te etu anamo na we de ne prophet no na e kan de a na so otu anamo ko so hia bade a tie prophet ye fe ma ntu dwade ebre na ye be yo 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Adjunetia Ampobi Kwemwo Universal Deliverance Camp and Ministry. If you watch ko aye fasting and prayers ekosi juala e brother eko aye empire bonko 10 days wa woni efira wa bubuo wa wo pa wa opa kontuotuo wa wo biaji wo japade na so oni ewurade beba betonte a bra so obi hunhun so obekun obi aji wo japade a bra na bede ewurade ntonchia na ewurade yi odimafo emu obia ewo Yesu din ewurade ayo dimafo emu obia na obenye dimafo amaude a na obeye wabusade amaude a Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry Adjunetia Ampobi eho na Prophet Joseph Opoku odini djuma orofo yenko nyame be nyame wate na ne ba so aye ne ba adansidi aye mami ede wo ye no emuda ho trodo na che se nyame etimi ade nyina aye yempem emfa nko yanim ababa wa no wayira asefem pa baba wa no du baby a mami fu bi bokeles mami a wode akwada gya no unim ne wo fa he aya asem o the nation sanka ya asem no ya na ahomte goya bebia sabi yemu bi ya nyini aduri pa mefra djuma be kofie pa na asem ba yira me yire be fa difficult de me mama meto ho mama meto wo so yira ohuna no maba de me mama na me set isu yi yes afie mama sika ye hu no wo de yira wo so yira de kwa kutu bia ne kan no ma fro car several times ma minute wo free ena ne ba ne mom ni obi di agwe ni pa de wevu ni se ohun se ni pa ne ba ne sresra e fene na so ne na ye free o no we ja na man de na kwesi ne na aso tie na wo yo ne ni pa wa yire do na twen wo no ba kwa nyezo wa ye busy nyese nkura abobo so ono nko ana ne ba na ba ena wasi ni ba ni gina ne nchense ena obi foforo wevu no aso yi no obu bi ma no wo ye ya no amana afa no no ono nko ate ho kwa ushi abatan bi so atim so mo mahia wo mo o sire chere go oza akra ne ni gwa bozo wo ye na bediye obezu osi akra ne kwan akra na sede na ankoso ama ya yonkofa utim se bi ma ho hia wo mo ya be sire to do bi na mo base ya mo mobo bata ya akra tim se so oni problem wanyini edinyu obi anke de nija tudi nija ni means o problem de na ehwe ni pa akra de nija no e de se wa call trotro station na meti ni bi bai na asem de me ma ja me kofa fofora ba onu na ni abere shedoka wo yere no wo be ha de a wo de agya so definitely e be yira
ba ko station ofa GPRT vo mpanimfo no omfa ne omde bebo homo kakra ombede omonyew eno de se yirampo a utimi si wom court yirampo a omutimi de wade ma edi ya besra awufuo bi a ya na aso mo ma ho hiom aso mo ho hiom otunani ne wo hunu a afe na no oba be yesa ne ba yira ase ye ne ya besre awo yawo na abesa ahe oba me na di mfie sei ya kwakuda bi ambo mabazo pampers say no equity price pa wo wi ade won ka bi njemu abadi ya se aduane aso pampers asa na akọka aduane bom na bi atwa pampers 15 ye go twa aduane 3 million ye bese ye ma ye kama etwa 3 million kan wa 45 enyame ka wo de call ya na umsa ye 2 bobo so sa ha so 45 ebesim na 9 million okay ka bom na kwaku de chop money kan wa no hu se ne awo ye na afi ni nyina no wo de che e country ni enti sa okoye we nyina wie na sa akora no beba oko school ma na ko fa na ma ye busy enti me smart driver bi e na okoye unim ne da bi ya da obefa madam fi di na me se o ti se o mo kire mu ahụ basa aze bone bra na ozu nim ma abro no o he wanim no o kan we obi ba yira wo school ade no aya time so ye no no obi tade we o tade de o tasi kire o tasi kire ze ya tu si edu ama baira anze sa aba no anka djima za we no yami ani nkoye ma ne ho na no wuma bi ba wi enche kura ne ma mienu wo so wo ye store ena nkura ni nyina epon school no mbo ana ba store oba tan ya ma ba store keep wo mo store ho aha ye kran ho edo mo ya na ye se munya na mu ngofie nsuo amuna munya na mu ngofie ndi nsuo na to minim za afa me mana na emfa me mana ya ye ko wiwe mu a na nkura ni me yelugu nsuo ho ye gitwe o mo pass baabi ene ye de ne ma mienu o na ba ma fra aduma aba na o ma mienu anu yira wo enya ba ko antechire wo wure ya ti mienu nya ya ku o mo edi twa mo pass bie ba ko yo ba ko ye be ma ye se yi oba ne ba na no fo ano ne ya yiyi ne na be ma nso sa ya katikati ne mo wure bi ne ayi bi o mu kunsuo ma me ne ma mienu o wo nyina da na ba ma fra aduma aba ada ya wo yira tima ka atwa se o mu post ko mu nyina atimi ba e be duru yi ku zan so be duru ase an e na me ka atwa se nsuo amina me ye pakini ya mento mu nkofie kuranke to me za wo matika efie ne wa ha ya o ye news no efie ne wa ha ya dida o mo bako dimika so mo nko no we could review o mu ne mi we za me donya me wan kantima o e de na ya ne ye je da no mo yira sa ye be sra dofo etie ye se ye nua bai wa yira o ne da so fe emzo problem kakra nyini se na tifi no yes gloria ne da so no me nyini se na tifi ba bi adu nka ba bi okobi obetuma ba fie to me sro hu face we wo ba bi a watimi ne dugu se mba ko panyine no udim se fie dia honidie dia am se etwanity ba na akura wa bodu kukura wa tu edi wa tu kura ya twanity no ene mu nu anie mesre mu nkoye moa na munye ya doye na ye nsentimi nka agwa na maame na ye mobo maame be wura wa ye ha emani nsi ansa ma ye sere mo mema bre mo me mo akohoma enwie ntua aduane ka saa ntua school fees saa na akora be di 18 no be kan chem one day pese wa yira e be di 8 years one day pese wa yira na otifie otimi trama wo ba ansa na o kan wi a wo pressure amene si abonten so okohwe no okay ya nyame hu ya mobo omna samwa gloria wa yira ya we de na ya ka se omoba ha de bi omunya good results nti ya na mani pa bebe nso chima omo de na me de bi ameka ma bibi nsimwie because oba ha bekan me de yi na example I think offense me boa say you me see me remfida ma me so obopan no ma me obopan no asoma ne ba se onkoto de se sikiro se de emrew na ma me no atena ho pano na wodro wo twi ne se na no ye ne de chance akora na wasoma na wo maaye no it take time sana ma me ne ka se ye me soma o dada o mai no tmese so bi tenkwanche wo no wagye pa se e peni pass papers akwala ta akwala ne ko ya wo ma no boy na chi na ko hye atwanity o ko ne ntem granga mutu o twa oba kama akwala oba o twanity ema baby esa nkode ade ne ko no em se delay time ne so em so mo anye enti o ma anye ene ball no so ena no asa de akwala ne ko nwura mu yesi nsuo bi ho no kotutu amena ena de body ne share ho nti ebra boni nsuma kiki ne se ni pasuma se ehun se boto bi da na kon no de na fa ye ko che ne so as a suspect
afi beka meka ne kure koya je body ne kwa ne asai kura ne ade afi ma mi nse guniti hwedru mre bia kwa kumesi wonnam pa na hu nkura bia omo ma me agya wo mo se omo nko anko school a ya na ahomte ma me de na wo ye adwade na wudi na mpa ya adwuma na no nche se ho we so mfo do so aye ni nyina wo ma me fo bi ho adwa na wo kɔ no onko ye hwe nso kronkwa na kɔ ba wanya ne ba no ho time na wo jan kola no ene ye kɔ aboabo baabi wo hwe nkola nam kwa ho a ya na ahomte ka ni timi nam ayi akora no ho sei sanko ni pani bi na ma ko betima prevent no but no akora de ni wanim ene pani fo kura ye wia yen nti e be sere ye nwia ma no madaro ma mema no ko adwuma nkola no munya omo mre ene ho akora bi wo school pa ni uniform ne socks ne mpabo hye ne bag nya kono ade na se ko basa ye ni nkura ho time ye be sere sa no ma ye hu de bi e ba de ye kan mu hu obu okura no hu kura wo meka bi na okọ maami ananse oba ya ne de ya tese ne saka ni be sinesim wa ma nti e be sere ye nwia ma no ne nyina ne ye mfa ye honyim ye mema no so atam se ofisi se wadwuma so se ye bi a no aboa oba ne kakra na waso akra ne nsa na de ne ko school tam wo mu anu akofa no na aboa ne nyina kwa ni yawo yankopon mo ne hu akola yi okay yakonye kope club ye ni bi ntwa ye mo bobi wate sanse akwada na yira kra na ye penu ani brandi no ye betwa kakra ye club ye orofo club ye no wono ma utipa ye ma so hangover bia so nim bia Ghana fo ankasa agye atum eni okoba bi ne ye nom na amanfo didi a ya na akono papa orofo ye konye kope club ye no na ni fie no kwatwa club ye nyema saa na oba penfo so mwa sa ekwa no so bia enoa ene club maame no na mede sobo bebo no sanse kajetia empanifo kura suro saa bia no so edine ebo no kajetia no bibia tumi koso saa kajetia ho saa kajetia ho wona wo so ye hwan nkrofo bi dia saa kajetia ho eni ti ukura wo de wo ba no eja maame na ese wo ma no eye wanwa usuro saa de no esanse saa bia na so ohu eti na medi ka bu say se saa maame na do ba eja no woni na te bro no so a wonim no na wonim no ba bia won wa ba no padie wa ba na dwadie ne mankan ne ne boardie bi ne na dua pia bi odi aba eno na nani abre ho a wo ton wa giri sika no ko na kura ase na wo ye de akoda koja no ya fa akoda koja no ya wo mu de na so ya sekire ne kasam bi enchira bata bi na obi so fa nya sua de wo do ba koja hwan me kasa anti wuro so wo afresika foforo no se wo ko ajamasu asode na ne yem han kakra na okọ ofie bim se wo de wo private akọ na omuma ne baabie wo se ne ba ne dane na so en wo private no ba to me ho enti afanya suasem anya baabia wo se wo de wo ba no eja obi a onim no anya sa de afa so bobo na fo wa de akọ ene hwede akọ ba na so no ye nwunu no pi ye kan chen se nyame be ye ne sankyere ne ye behu no entoma wo wi ankoto no ya ofa no se won ye ka akola we nkanya ya de na adwuma nkwanya akola sa na nadwen ye enti wo ya akoda sanse na adwen no mfa na ye bese wo mo so ye de nipa gya wo mo a wo we na wontimi a ka kire no se me to ma so obi wo ayo mate but nanini no ekobasa wa ha nipa no ya asem foforo nana afia jemfu a ohima achiame hima wo yonso odumase worofo ma me aka nkyena gu wabra aduane esiso na wotwe die no kwasi ada 25 January na yebedi nana afia jemfu a na wotwe da wo jamase yonso nana jemfi kumani bema wono na eduban kwa hene ema butoku ene tunsuom atrankonwa nana se ye nkojankoja wu eno nti no sa ade to wani na nye wa na wiye dia ne maame na wotweda na ewo jama se yonso no momrei na yenkohye da no na yenkokata maame achi kura ewo na wotweda di no emu na yenya date no kokata na chi kura maame afia jemfu a
ohema achi amehema eno no ewo Jonso Odumase eno ti yenko na yenkoja na Jemfi Kumani Bema Butoku Tunshum Dumankwa ehene birthday bi so ewo ho Sofo Prince happy birthday enkoma Sofo Prince we ono oye Aruna of Love ebapa eno ti no Aruna fo nyina say we will show happy birthday na wasere nyame enhyira edema ho de odo sabeso bia enye sika na nyankopon ma nkwa tenten a ahoɔden ewom pa so for Prince happy birthday we oyazie ni ma papa na eziem so na tikono na pampam no so pa so for Prince no epa no okay ya your brother back okay ono so first in candidate assembly man friend Abacha okay ono so wadum na me adma me dey bay and eni ayenua kofi on so fi UK and ya wababedu tie ma busuanya ya akonya me adma me dey manfo mejame e wadum ayiwa Ghana Airways wana okay happy birthday koma Ugly Soul we free Osika Sompa TV Ugly Soul no we free Osika Bema no we adwuma Sompa TV we say happy birthday koma Ugly Soul say ne yonkopa enso no Yakopo Isha say ode afie ba ko akanwa afie ho na nyoma ekọ kan yefa course ba ko mienu miensabi na yenko enko yenim 05513131 05513131 05483131 102 course bi ne yenko yenim hello 0551931931 enti benko enko na woko wodo bakwa koja boso men kono akwantu no ano odin pa o ma me nom ya asem yebre na yebe Sida Worship Center ono na di nyame asem a emu ehwampa de eba no dofo dwumakuo bia dawro mana de bia metai eka kire wo se Sompa FM obete Oforisuo Aboagye me ma pamfo ka ewo kurumu anase wiase dede no moa na